uzakokinga wese tuzarase mbere yuko iwe atarakora muri Twiga. Twabonye ejo bundi ko bavuze ngo za drone ngo zarashe muri Mukoko, ziyazirasi wacu ziyaziza kutumara, ngubwo wenda hari abi wacu bashobora kumenya ko abarundi bazamutse bakaja kubatega bataragera mu bagore n'abana. Indege zigiye nazo kuduturuka. Ico ngico kikwereka yuko turi ku isoko yo kumarwa. Ariko ndibategereze ngo murunda koking bamurasa imbunde ikiri ku rutuga kihetse. Ntawuzi ureka ngo umwanza aturikirago uzumurasirikirago ku mutwe igatumbuka umwose. Kuko twe turi amadubo original, sivyo kwinginga sivyo gusaba. Ejo bundi hari uwambwiye umwe ngo ariko ngo ibi bintu muzuvuga ngo ntibizonkora nzokorwaho kabiri. Sinakoze uko sinsanzwe nkozeho. Fande makanika aravuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Enza kugira ngo habe nubwo novuga reno jambo rikabyara urupfu. Nirushake ruzobeho ariko nzosigira umurage abanyamurenge n'umututsi muri Kongo wo kutazopfukamira Bayali. Turubwo ko butazaburamye ibigirwa mana twebwe. Tituzatega amajosi. Tituzatega amajosi ngo bateme. Tuzirengera kugeza ku mutonyi wanyuma. Ntanu wanyuma uzobaho. Tuzirengera n'indi mitonyi igume mu mubiri. Iryo jewe ndarihinduye. Umutonyi wanyuma warabaye. Abasigaye imitonyi yacu itegerezwa kuguma mu mubiri tukirengera. Tibategereze yaduyi iturikirago bayirasirikirago ku mutwe gitumuka umwotsi. Drone izorasi kompara n'igika hasi usigaye wo muri twe arasikirago caduyi ikikiri ku mutwe kitarika hasi. Niko bimeze. Hari igihe kuko twebwe uvira ntitwayiguse. Ariko iradukwiriye iri kuri fitting yacu kabisa. Kuko ni wacu muri Kongo. Igiye no kutugora tukabona iyo huzu nini. Abadozi barahari baza bashiri imyenda kuri size kabakwira neza bikagukwira. Yego twoijana kwa tayeri kadukwira. Yego arumvise mbayahaga. No mugabo agira ubwenge ndabiza nuvaze kuvuga. Turamusuhuje umushumba rwose. Tidusaba umutegetsi runaka kugira ngo abivuge kugira ngo tubashe kubabo. Turibo atarabivuga turi nabo yarabivuze. Ahubwo kubivuga kwe nugukomeza kogeza abadashaka ko tubabo. Tugasa naho tugiye no kugaragaza ko tutaribo. Tugasa naho tugiye kuba abakongomano munsi iwabivuze. Kongeye kuba ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse na Ruhanama TV1. Reka mwese tubiyegereze rero muherere mudukurikira aho muherere hatandukanye aho bubwije reka tubirizeho abandi tubaramutse bitewe naho uherereye. Dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri aya channel yombi. Abantu bakuri Joshua Entertainment mwarakoze munyarukire mwese uko mungana kuri Ruhanama TV1 mukore subscribe naho kugira ngo ibyiza nk'ibi biganiro byiza rwose mukeneye bibagereho kandi bibagerereho ku gihe. Munyaruke rero mukore subscribe. Niwe utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze tubane nawe. Turi kumwe rero n'ubundi nk'ibisanzwe na Ruhanama mwenyewe. Reka mwiyegereze. Karibu Evangeliste. Murakoze wawe. Joshua Entertainment. Murakoze cyane kutwakira. Ni byiza cyane. Yego. Warumaze ngira ngo k'iminsi taganiriza abantu bawe. Akazi ni kenshi. Harimo kare nagumye kukubwira mu mwanya. Akazi ni kenshi, ubwoko bwacu bufite byinshi byo gutekererezwa. Bufite byinshi byo gukorerwa kuko iyo umuntu afite umurwayi amwitaho. Ubwoko bwacu rero bufite ikibazo gisa nuko narimvuze n'uburwayi. Bisaba gutekererezwa no gukorerwa mu mangre yose ashoboka. Uko ushobojwe n'Imana ukuramutseho ugomba gutekereza kurya urusake ruzarubaduka rukabika. Ni kugomba kugira ico utekereza ku bwoko bwawe kubyusa. Ariko dushimye Imana ko twongeye kubona na bwana Joshua Entertainment. Yego. Ndabizi ibyo warurimo n'ubundi nabyo ni byiza. N'uyu mwanya nyine wo kwicarana warubuze. Ariko ibyo warurimo nabyo ndabizi byari byiza cyane. Dukomeze n'ubundi ko ugarutse hano kandi nongere kwiyegereze hanyuma dukomeze n'ubundi tuganire ndetse tuganira n'abadukurikiye.
buriya tuba turi kuganira twemba ariko tuba turi kubwira abantu benshi tuba turi kumwe n'abantu benshi kandi nabo turi kumwe n'isi kandi nayo ifite ibitekerezo yatanga ndetse ifite n'amatwi yo kumva message ibitambutse rero nabo reka tubiyegereze kandi bazafata umwanya muri commentaire bandike bagaragaza ibitekerezo byabo dore ko nabo bafite ibitekerezo byiza rwose tunabashimira abantu bacu tugiye rero kuba tuganira muri byinshi turi bwibazeho n'ubundi ikiza ku isonga ntigitandukanye n'amagambo wari umaze kuvugaho tugiye kuba twibaza niki dukeneye niki ubwoko bwacu bukeneye mu gihe gisa niki nyuma yo guca muri byinshi kubona byinshi kugeza n'uyu munsi tukiri mu bibazo n'ubundi bitatworoheye ariko se mu myaka yose mu gihe cyose gitambutse n'ikinyaco gikenewe muri kino gihe kugira ngo mahoro agaruke mu biwacu yego cyane cyo tugiye kwibaza mbanje gushima Imana nsuhuza n'inshuti zanje ninshi naringiziye iminsi ndagera hano ngo mbaganirize ariko nari ndimo nganira handi yego nari nsibye gusa nari ntinze guseruka hano ngo nganirize inshuti zacu zose haba abo tuvuka mu gihugu kimwe muri Kongo haba nabo tutavuka mu gihugu kimwe bavuka mu bindi bihugu ariko umuntu wese urwanya akarengane n'inshuti yacu ndabasuhuje rero nashima n'Imana yuko nabo twongeye kubonana akazi kari kenshi habe n'ubu karacari kenshi ariko kandi turashima Imana muri kino gihe ubwoko bwacu nimba mvuze ubwoko bwacu ndavuga abatutsi batuye muri Kongo muri rusange n'abakongomani batari abatutsi ariko bafite imyumvire yanga extremisme yanga amacakubiri abo ni bene wacu muri politike ni na bene wacu mu gihugu ukiri aho ngaho iryo jambo mu kiganiro twakoze nimugoroba na Mibunda TV navuze ati ubu hari abantu tugiye kuvukana nabo hari nabo tuvukana ariko atari uko dusa ahubwo ari uko duhuje ikibazo duhuje n'imyumvire imwe yo kwirwanaho hari abapfurero tuzavukana kubera yuko batigeze bagambanira umunyamurenge hakaba n'abanyamurenge dusa naho tutavukana kandi amarasaramba kubera yuko bagambaniye umunyamurenge rero ni nk'ico ngico waruvuze ati umuntu wese utagambanira ubwoko utagambanira umunyamurenge utagambanira umututsi uwo nguwo n'umwe n'ubundi natwe yego mbere yo kumenya ico dukeneye umuntu yo kwibaza ngo ese tuzirike izina umututsi no mu kiganiro cy'ubushize nigeze kuri kubwira izina umututsi ryahindutse icaha cicisha izina ubwaryo ni icaha cicisha benshi badashaka kubyumva ariko bazi ko ariko kuri benshi badashaka kubivuga ariko bazi ko ariko kuri hari aho ryahindutse icaha kwitwa umututsi bikaba icaha kuko niryo zina ryarimo rihigwa ntiharimo hahirwa igikorwa cakozwe n'umututsi harimo hahirwa izina umututsi kandi rifite uko rirebwa barebeye ku zuru barebeye ku ngingo bakavuga ngo uri umututsi bashingiye kuri ico birahagije kugira ngo uhinduke uwicwa mu gihe rero bisa gutyo ubwo bwoko buba bukeneye iki kugira ngo bubeho niyo nari mbivugiye ngo urangiza uranankompleta uravuga ngo tuvukanye na benshi bose banga imitekerereze ya extremisme imitekerereze ya divisionisme abo bose turavukana yego abo bose
ni mu bintu bimwe ubwoko bwacu bukeneye nza kugera ku gitekerezo cya monde ya benefice ya none. Dukeneye gushora imbaraga tutigeze dushora mu buzima mu kwigisha abatwanga yuko tutari abagome babo. Ubushize ngira ngo wabonye mu gipupu ba Mutetezi Kibukira barimo biyunga n'abanyamurenge, ingabo za Twirwaneho, MRDP, M23 n'ibindi byose bisa gutyo. Mugani we birango n'ibisa gutyo nta mategeko abihana. Barimo biyunga mu gipupu. Uriya Mutetezi ari mu bagome twari dufite bakomeye cyane. Je wakubwiye wabaye ruguru, je narwanye nabo bitari rimwe, bitari kabiri, bitari gatatu, bitari kane, bitari gatanu. Ariko iyo ngozi mu mutwe wa Mayimayi ari mu bantu banyaze inka z'abanyamurenge zitagira uko zingana muri kiriya Camibunda. Ari mu bantu bisha abanyamurenge batagira uko bangana muri kiriya Kirere. Ari mu baharibishije, mu baduhemukiye ku rwego umuntu atakagombye kumwifuriza amahoro. Ariko kumugaruza ineza no kugira ngo tubane nawe ni ubutsinzi butangaje. Bibiliya ivuga ngo mutsindishe ikibi iciza. Buri gihe hari ijambo nabwirije kuri Noheri ejo bundi mbona apotre Esara cyari no apotre Musinga. Nyabona nagaruka naje uzomenyesheje kumusuhuza. Ririya jambo ryakiriya gitabo cy'ibiri atayito yanditse ngo never give up. Niryo jambo ryari ndimo muri kino gihe nabwirije na hariya kwa Pastor Jean Paul kuri Noheri rivuga ngo never give up. Wicika intege. Garuza umwanzi umugaruje neza. Umugaruze politiki ya diplomasi, umugaruze kumukunda. Namara kugaruka akabona imirimo yawe myiza izamutera gukurikira umurongo wawe. Abenshi bari mu gushaka kutumara, bari mu gukenera yuko ijwi ryacu ryo kubwira abanzi baci neza ko ryumvikana. Ubushize narimo ntegera umugabo umwe witwa Emasi aba muri Canada. Avuga ngo amahoro ngo yaragarutse ngiwacu ngo mwabonye ngo ko bari imitwe ya Mayimayi ngo yaritangiye guhura ngo natwirwaneho ngo none ngo ko harakorwa ngo mobilisation ngo hari imisanzu ngo hayitangwa muri Amerika ngo igiye gutangira mu n'intambara shasha. Nabana kwatse Emasi yemera twirwaneho ko yogarura. Evas turaguhonyeje Ema. Turaguhonyeje ugenda uhindukira ubane n'abandi bagabo ku murongo mwana wa data. Uracara umunyamurenge wa wundi. Emasi kari we wa mbere uzurwanya twirwaneho. Twirwaneho araba extremiste. Ari abantu bagiye kumarisha ubwoko. Mu kumarisha ubwoko bahamagaye umwanzi, biyunze n'uwari umwanzi bidaciye mu mitekerereze ya bamwe basa n'uwo nguwo mvuze. Sinangombwa kuvuga izina ry'umuntu wenda Imana imbabarire, kandi simuvuze nabi simwise mubi. Mvuze imitekerereze yashize hanze. Kandi umuntu yashize imitekerereze hanze kwikoraho analyze si kibazo n'imihanda abantu bahuriyeho. Kandi mubanzingira Emasi tabamo simwanga. Singira n'umutima wo kwangana kuko ndi umukristo, ariko kandi ngira umutima wo kuvuga ukuri uko kwitwa. Ni gute avuga ko amahoro atangiye kugaruka, habaye kwiyunga kwa twirwaneho n'imitwe ya Mayimayi igarujwe neza? Wabonye kuri Karunga ko bapfurero abasaza bapfurero bahuye na twirwaneho, irababwira ngo nimugaruke nimuhamagara abahungu banyu nimuhinge duture tubane neza. Wabonye ko isoko yo kukirungwa ihayirema ikiro cy'isukari cyari kigeze ku $25 cagiye kuri 5. Ejo muri kizoba kigeze ku 2,000 by'amakongomani. Ico twifuzaga, ico Munigantamara ari kumwe n'abarundi batega abanyamurenge ambushega amakuru garazwe biri kuri social media bafatirwa muri Rwerera basubizwa mu Kamombo ngo bagiye guhaha. Noneho kirahindutse ikiro cy'isukari kigiye ku $5 $5 kubera yuko amahoro abonetse bidaciye muri bo. Ibaye nayo kandi ikibazo. Eske ikibazo dufite nuko amahoro aboneka atanciyemo,
cyangwa ikibazo dufite nuko ubwoko bwacu bwogira amahoro nubwo yoca mu gicu, nubwo yoca aho yoca hose, ariko ubwoko bwacu bukagira amahoro. Abakongomani duturanye bapfurero bakagira amahoro, ababembe bakagira amahoro, aho yoca hose. Sico gikenewe. Igikenewe nuko twoyageraho. Habe nubwo uvuga ngo ace mu kuzimu tubonye inzira yo kuzimu, ariko iyo nzira isaccessing igeze ubwoko bwacu ku mahoro n'abakongomani muri rusange ku mahoro. Iyo nzira ikwiye gushigikirwa. Ariko abantu benshi kubera yuko bidaciye muri bo bari bizeye ko amazina yabo ari yakwiye guturukamo igisubizo, ibaye kandi indi ntambara. Niko kuku hari ibintu nabonye rimwe na rimwe mbona no hantu henshi umuntu yakingura nimba urusengero ugasanga arwanyijwe n'abatakagombye kumurwanya kubera yuko iyo vision atari bo yagize gute, atari bo yaciyemo. Akenshi hagiye baba batekereza neza, ariko nimba hari uwagutanze gutekereza neza, supporting yego, wikumva yuko ari wowe ukwiye gucishwamo ibyo zose. Ababene wacu rero ni kuvuga ngo bariko baraharanira nabo ubumwe bw'umunyamurenge n'abandi bakongomani, amahoro y'umurenge, ariko bakayabona biciye muri twirwaneho, bikaba ikibazo, inzira zigafunguka, amoko wese agatemberana n'akagendana agahahirana. Kumva yuko ari ikibazo kubera yuko abahaje bavuga ko bazanye reconciliation aribo byaciyemo, bakumva ko kandi bibaye ikibazo, kandi bagashaka guteza izindi ntambara, bagatangira kuvuga ati aya mahoro murabona nk'umuntu twaratuvuze kuri aba bene wacu nitabati nimba ari abantu bagira amatirimuka, ubutindi bwo mu mutima, kutifuza iciza, ugeze ku nsinzi, ugeze ku ciza, ariko ko baravuga ko hari ikindi kibyihishe. Dore nkubwire, erega hariya muri ziriya ntambara ntihatsinze umunyamurenge, ntihatsinze umututsi muri Kongo, ntihatsinzwe umubembe, hatsinze amahoro. Kandi niyo abo bose bagize gute bakeneye. Umubembe akeneye amahoro, umupfurera akeneye amahoro, umunyamurenge akeneye amahoro, umunyabwisha akeneye amahoro, umunyamasisi akeneye amahoro, umusha akeneye amahoro, umubembe akeneye amahoro, umunyinta akeneye amahoro. Kandi n'abariya nabo bayarwanya barayakeneye, ahubwo bo nuko bashaka kabacamo. Yego, nimba ijambo ryiza ribonetse ritanciyemo, ni umwanya wanje mwiza wo kuri supporting, ndetse no gushimira wabashe kugira iyo innovation, iyo creation yo kugira ngo habe iyo mitekerereze yo gutsinda, ndetse no kumwegera ukamugira inshuti. Ikindi no bingingira gushira ukubute bwo gutekereza baciye muri positive side, kuko iyo umuntu atekereza muri kote negative buri gihe agaragara nk'umunyeshari, kandi umunyeshari buri gihe akunda gutura mu buzima butsinzwe. Ikindi ahubwo hari ikintu nagaza mbona mu ishuri, hari ico bita jalousie na emulation. Emulation ni ishari ryiza, jalousie ni ishari ribi. Emulation ni kwa kundi umunyeshuri yavugaga ngo uyu wacu ndazongera kuba uwa mbere mu ishuri, reka nanje nshiremo imbaraga, semester itaha nanje zabe uwa mbere. Iryo ni ishari ryiza ryo guharanira kugera ku byiza, ryo guharanira kugera ku bikomeye. Ishari ribi ni ukuvuga ngo kwa runaka bafite nk'icumi, reka nicemo zitatu basigireze ntibakarenge ku 10. Iryo ni ishari ribi. Uramara no kuzica tuzitunge nawe ngo zikubere izawe, tutunga imirambo. Iryo ni ishari ribi. Nimba igitekerezo c'amahoro kitabavutsemo kuri uyu munsi, abo ngabo n'abandi batekereza gutyo twari tuvuze, bakagombye gutekereza ngo ese buri abwoko bw'abanyamurenge bwahuye n'ababembe ko biyunze, bakiyunga ababembe batakigira ihuza, abanyamurenge batagira ihuza, ntaco barya. Eske ntako two kwihuza
ngo hazamuke delegation kwa abenshi batuye muri Amerika na he dukusanye ubushobozi tubone ko tubone 50,000 by'idolari cyangwa 10,000 cyangwa 20,000 ko abantu batakigira n'imbuto zo guhinga duhahe hano nimba ari mu Rwanda cyangwa i Burundi igihugu giteganye na Kongo tubazamurira imbuto yo guhinga tubazamurira imyenda yo kwambara ubwoko bwari bubuza amasukari tubazamurira imiti arabana ababembe bafite bwaki arabana abanyamurenge bafite bwaki tubazamurira imiti yo kubavura turemu indi generation shasha ufite igitekerezo cyo kurema generation muri ideology areme ideology nsha yo gusanisha ababembe n'abanyamurenge ariko bo bakavuga ngo hari ikibyihishe inyuma eske muri iryo terme yo kubyihisha inyuma harimo gukiza cyangwa harimo bugome buri continue yo umva nkubwire buriya iyo umuntu ari umugome gutekereza ngo utari umugome biza bimugora biramusaba kubanza guhindura iwe agahinduka muri wamara guhinduka muri wakagira imitekerereze misha ninkari ya jambo Mbayahaga yarayavuze aravuga ngo umunyamakuru wabo mu Burundi yaramubajije aramubaza ngo ese ngo ko bavuze ngo ko Mbayahaga yavuze ngo ubuvira ntibuzofatwa bwarangiza bukaba bwarafashwe ati bwamara gufatwa Trump akavuga ngo ingabo za MRDP ngo zikure ngo ubwirinzi bwazo muri Uvira ngo bamwe bakavuga ngo zahavuye ngo abandi ngo ntizahavuye atesiwe kino kintu akivuga iki turamusuhuje umushumba yubahwe rwose arangiza avuga ijambo rimwe aravuga ngo uja ku isoko ngo ukagura umwenda ngo wasanga uwo mwenda ngo utagukwiriye ngo urawufata ngo ukawusubiza nyirawo aho wagize gute aho wawuguriye nibyo ariko ibintu ni bibiri ubushize baravuze iwe ni Gakunzi bavuganya cyangwa bavuga ngo ingabo z'u Burundi ngo zirakomeye ni Kingungo nawe Kingungo turagusoje umushumba Kingungo Kingungo wa Yesu mugani wa yaterme abayumve nawe turamusuhuje koko nukuri kandi ntibabeshe mu kubwije ukuri kw'Imana ingabo z'u Burundi zirakomeye ariko umugabo naravuze ubushize umugabo umwe yarasenze aravuga ngo Imana irakomeye mu ijuru ariko natwe no mwisi natwe no mwisi ntitworoshe ingabo z'u Burundi zirakomeye kandi Imana yabahaye gukomera ishimwe barinze igihugu cyabo n'abasirikare b'igihugu cyabo ariko hari nabandi bagabo bakomeye munsi y'izuba natwe turakomeye no munsi y'izuba yego natwe irwane irakomeye na MRDP M23 irakomeye abagabo bose barakomeye kuri isi arangiza avuga iryo jambo Pastor Mbayahaga aravuga ngo uyuguze umwenda ngo ntugukwira ngo usubiza uko usubiza nyirawo wawuguriye ijambo rya mbere reka nsubize kano kantu iyo usubije nyiri mwenda ihuzu waguze ikaba nini ijambo rya mbere agusubiza amafaranga nawe kiguzi wagize gute wayitanze uyimusubiza ngo ibareke kugusubiza uyimusubiza aruko nawe wagize gute agusubije amafaranga watanze gusubiza ibuvira si ikibazo nti tunahasubiza kuko ni wacu twebwe twe turi abakongomani ahubwo se uwo dusubije Uvira yadusubije ikiguzi kandi ikiguzi ni amahoro icyo nicyo twatekerezanyaho n'umushumba nimba gusubiza ibuvira ikiguzi twatanze tugisubijwe kuko nimba yemera ko umwenda ugurwa wasanga ari munini ukawusubiza aho wawuguriye nanone uwo wawuguriye gusubiza igiciro watanze yego kuko washoye imbaraga kugira ngo uwuce uwo mwenda ugure bisubizo ni bibiri igisubizo cya mbere ni ikinari ngubwiye cyuko umuntu asubizayo umwenda yaguze ariko kandi na nyiri gusubizwa umwenda nyiri umwenda agasubiza igiciro catanzwe na nyiri kugura umwenda ico hari ico bisobanuye ko bavuze ico kintu kandi ubwira uwumva ntavunika ijambo rya kabiri nari nkubwiye hari igihe ugura umwenda ugasanga ari mwiza cyane bikaba ngombwa kutawusubizayo bikaba ngombwa kujana kwa tayeri Imana ishimwe ko yatanze
abantu bize kudoda bize gusona batayeri bakawugabanya bakawushira kuri size yawe fitting ukagukwira neza kubera ubwiza bwa wa mwenda ukanga kuwutakaza. Yego hari igihe kuko twebwe uvira ntitwayiguze ariko iradukwiriye iri kuri fitting yacu kabisa kuko ni iwacu muri Kongo. Igiye no kutugora tukabona iyo huzu nini abadozi barahari baza bashira imyenda kuri size kabakwira neza ikagukwira. Yego twijana kwa tayeri kadukwira. Yego arumvise Mbayahaga ni umugabo agira ubwenge ndabiza nuvaze kuvuga. Turamusuhuje umushumba rwose yubahwe kazi. Ariko se tukira aho ngaho nubundi ubona Mbayahaga koko tugendeye no kuri ico kiganiro nubundi yakoranye n'umumenyesha makuru wabo i Burundi, ubona afite uruhare muri zira ntambara mu ntambara ziri wacu. Mbayahaga w'umurundi apotre w'umututsi uwo ngo niwe no afite uruhare rukomeye cyane gute wa mugani wiwe katigeze aje reka kubwira amagambo makeya. Ejo bundi mu kiganiro muri kinaza nkubwira yavuzemo iyo uguze ku mwenda utagukwiriye ukawusubizayo yaravuze ngo nduhungire ese ni Olivier Olivier Nduhungire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yaravuze ngo buriya ngiyo Olivier Nduhungire ngo avuze ngo ntabwo ari Olivier Nduhungire ubuvuze ngo abarinda umwe haba havuze u Rwanda. Olivier Nduhungire ni Minisitiri w'u Rwanda kandi mu byo avuga akwiye kuvugira u Rwanda uretse no kuvugira u Rwanda akwiye kuvugira n'undi wese biri ngombwa ko avugirwa. Eske no kwibaza Nduhungire ko ari umunyarwanda akaba avugira u Rwanda, Mbayahaga ko ari umurundi aho wavugira ndi abarundi. Urakoze cyane. Icya kabiri intambara kari ya M23 natwirwaneho kandi M23 ari abakongomani twirwane hari abanyamurenge bavuka muri Kongo yarangiza agakurura Nduhungire kandi Nduhungire avuka hehe mu Rwanda. Aho babikwereka ico umuntu atekereza buri abacu mugani ngo umutindarota arya kandi umuntu avuga ica Kenya. Buriya Mbayahagarika nkubwira uruhari rwe mu ntambara ziwacu. Ubushize yaravuze ngo uyoboye ingabo z'u Burundi ngo iwacu ruguru ngo n'umututsi. Ariko uruva kiyo terme uyoboye ingabo z'u Burundi ziri mu misozi n'umututsi. Ariko kandi uwo mututsi ni gutashobora kuja kumara abandi batutsi ari bugatwebwe havuga abanyamurenge basigaye iri ruguru barangize barwanya ndeko bazavuga ngo bagiye gushaka ngo Red Tabara umunyamurenge yabaye umututsi Red Tabara ryari ko bashitse bagashinga amakana revuze ubushize bashinze mu mikarati mu ngezi kuri point 0 rero n'ubu nyine ngo basubiye kandi basubiye bari kuri point 0 basubiye kuri point 0 hazamutse yes abagera kuri 200 babarundi bari kuri point 0. Narakubwiye ubushize ngira ngo warabibonye ubwenge n'ubuhanuzi bizabijana imbaraga narakubwushize ntimbaraga abarundi bazamukanye iwacu zirangana n'isoni bazamanukana iwacu. Ivyo ndi wabibonye kuri kira kintu kirimo isoni zibafate se bafite umutima kuri azarafashe isoni zigiro isoni ari ngi umuntu azakenera ari ngi umuntu akubwira ngo ntazonagize ariko yazigize. Buriya kugira isoni ntibisobanura kureba hasi ngo wuna hari igihe unareba hejuru byose bikaba isoni. Buriya barazigize nishi reka nkubwire irindi jambo naryo ry'ubuhanuzi Imana itambwiye ariko mpaye mbwirwa n'ubwanje bwenge. Ahantu runaka ndavuze bari mu gihe caneje bari mu gihe c'ubukonje nibitegure n'igihe c'umwijima. Iri jambo ribike tuzorivuga n'ikindi genje nawe kitari none ati ahantu igihugu tuzi ko mu Burayi bunyine bari mu gihe caneje yego nino muri Afrika ibihugu biri muri neje nibitegure n'igihe c'umwijima
tigiye kuba neje gusa ngo barakonjewe hagiye no kubigiye cy'umwijima kuri bo kubera yuko iyo umuntu yaharariye umunyakuri utaramuhemukiye utaramurenganyije ukuye n'Imana biza bitinda n'undi muntu akamenya akazotabara wa wundi iryo jambo zari kubaza uzarimbaza igihe runaka icyo nkubwiye niki ni gute umuntu yovuga ngo nta mututsi wagiye kumara bene wabo yashika umunsi yarenze hagaterwa bwa bwoko avuga ngo ni umututsi wagiye gusanga bene wabo ubundi ntambaye haga nta muniga ntama buriya muniga ntama niwe mbaye haga niwe muniga ntama ndavuga mu buryo bw'imitekerereze suko nyobe ko muniga ntama ari umunyamurengo umuhungu w'abadahurwa suko nyobe ko mbaye haga ari umugabo w'umurundi ayaye ndabizi ariko mu buryo ideologique mu buryo bw'imitekerereze baravukana muniga ntama yarazamutse ari kumwe niwe uri kumwe n'abarundi aravuga ngo iwabo ashobora kuhagira nkagaza cyane uzi byabaye muri Gaza bombardement yabaye muri Gaza niyo yabaye iwacu nizo ziriya za drone uzubona zo za rwitsa nkuku kandi rwitsa nkuku nimwe abarundi bari niyo dore kimenyetso niyo hafati uri amugore wabyariye iwacu ni ese taramanuka ukiri uminembwe w'umurundi kazi w'umusirikare bushize nani bambwira bacu tebe inka yasiga yitaranyazwe na za mayimayi bashikikiwe na ziriya ngabo zindi ntavuza amazina batiza uwo mwana bamukamire niba marazo umushakira itike bamwohereza ataye mu gihugu shaba amahoro hataye aje kubwira abandi amakuru yuko twebwe tutarabatindi tutagira umutima w'ubugome afite mu ruhari rwa propaganda itangaje iyo atagira uruhari mu gukunda ko abanyamurenge bashira muri leta akoramo niho harimo agatorwasa aba yaradufashije kugira agatorwasagera imbere y'ubutungane kuko ari mu bakoze ira genocide yo mu Gatumba rangize iwe n'umuvugizi wa Habimana Pasteur babishira kuri social media batarabyemerera icya kabiri taba yaravuze ko ingabo zabo ziyobowe n'umugabo w'umututsi ngo zigiye guhagararira amahoro hagati y'abanyamurenge n'indi mitwe ngo nizishika zirase twirwaneho ico ngico ndahamya ko ari soni kuri we kugeza amagingwaya taremera ko twirwaneho ari abanyamurenge waziko avuga ko twirwaneho ari iki ari abanyarwanda jewe ndi umunyarwanda cyangwa ndi umunyamurenge jewe ndi umunyamurenge sindi umunyarwanda kandi jewe ndi twirwaneho ariko se mbayaga ntiyabahabwa amakuru n'ubundi muri bamwe waruvuze bafite imyumvire niko mpaye kubwira igisubizo c'iryo jambo yaravuze ngo wari umututsi ngo wagiye kurinda amahoro iri iwacu hari terima azavuga ngo waduhana rangi umututsi nanje ubwanje we tuvukana no kubera umwanzi bibaho pe si rimwe si kabiri twabibonye tuzakomeza no kubibona yuko uwo muvukana ashobora kukubera umwanzi gusa dutuye mu isi ya benefice izo nizo mbogamizi z'isi ya none ubundi nta munyantegenke ugira inshuti nta mukene ugira inshuti umukire azayica so agacura nyoko niko kuku rero c'est la loi du jungle ryategeko ry'ishamba l'animal le plus fort mange le plus faible inyamaswa y'inyamaboko izirarira inyamaboko intarize yirigwa iryamye mu gicuci gasinzira yabyuka ikicihongo ikayirarira muri Kongo amaraso y'ubwoko bwacu niyo yahindutse uruganda ruyungurura zahabu kugira ngo bazijane ari amabuye matagatifu reka mzite gutyo amabuye yejejwe yogejwe n'amaraso y'ubwoko bw'abatutsi bo muri Kongo donc nitwe amaraso yacu niyo yahindutse uruganda kugira ngo rwoza ari amabuye y'agaciro yo muri Kongo abayashikira bayashikira ari amabuye matagatifu niko kuriye erega twashizwe ku isoko tumaze gushirwa ku isoko n'imiyoborere mibi y'igihugu cacu tumaze gushirwa ku isoko abaturanguye bahawe ibiguzi byo kuturangura gusa twarabahombeye twarabahombeye ico bifuza kugeraho ntibakigezeho kubera yuko akari umugabo kabakarundi ariko nisi y'inyungu nta nshuti y'umunyantegenke ibaho mu isi y'inyungu none se reke nkubaze tubabonye ejo bundi Trump atora president wa Venezuela Nicolas Maduro tubabonye ko yaje ingabo ze zikamutora saa 7 z'ijoro zimusanga mu cumba ryamye ziramuhagurutsa ziramujana yisanga muri Amerika
uzi cyabiteye buriya iyo Venezuela iza kuba ifite imbaraga zingana n'iza Amerika haba hari urugamba hagati ya Amerika na Venezuela kugeza amagingo aya ariko kubera ko Amerika ifite imbaraga zirenze za Venezuela yabuze ijambo ariko atari uko ibuze agahinda aho kuri uno munsi guceceka ko munyamurenge haba nushobora kuba acanye ibyanzu nambaye haga cyangwa utuye ahandi n'ahandi runaka suko atabona ibigayitse n'abavuga imvugo zuzuye agasuzuguro pe ariko se avugire ntahavugire habe naje wonshira ubunyine iruhande rwambaye haga nogaragara nk'uri muri kote yambaye haga kugira ngo ndebe ko buca kabiri ariko akari umugabo akaba karundi buriya umugabo abareba undi akareba ico avuga ugaceceka kubera yuko uri muri côté de faiblesse kubera yuko umukene umunyembaraga nke atagira inshuti uzuba oblige yo gukunda uwishe so agacura nyoko kugira ngo urebe kuramuka nta muntu ukunda umunyantegeke nico gituma amaraso y'ubwoko bw'abatutsi muri Kongo abanyamasisi abanyamurenge n'abandi bose presque bose yabaye uruganda rwo koza amabuye kugira ngo bayajane ari amabuye matagatifu amabuye yejejwe ni twebwe dukwiye kuyeza rero niko kuri Trump yataye president wa Venezuela ariko ahantu je umpagira igisubizo kimwe kubera ko nta nshuti y'umunyantegeke ihaba nta muntu ukunda umunyembaraga nke nta muntu uzurengera umunyembaraga nke uzi ko ambasaderi wa Amerika ubwiwe yazamutse akagera mu Minembwe kuja muri enquête ya makuru tuyazi ndaza akose byatanzike aho yarashitse Monisco imuha raporo Monisco n'aba Pakistan bari mu Minembwe bamubwira ko ubwoko buhaye bwicwa kuko ntako bari gwisha ambasaderi wa Amerika giwe bamubwiye ukuri guhari ko ubwoko buhaye bwicwa arenge mu ntambara yo ku Gatongo dufatamo inzandiko Monisco yasinyeho ko twebwe tugomba kwicwa kandi ariyo yarishinzwe umutekano tusanze mu ikote ry'umugabo witwa Kagasha w'umushefu wo kuwisumo ahaje ku Gatongo kandi ariyo yabwiye president ambasaderi wa Amerika ko bari kwicwa ubwoko buri kwicwa bukeye hazamuka delegation irimo abaministeri barimo n'ababitakwirana abandi bararega hehe mu Minembwe abwira abanyamurenge ngo nta muntu uzobakura ino yikibuvira abwira baba mayimayi ngo azobakurira abanyamurenge iwacu yoza twita abanyamurenge yikibuvira twita abanyarwanda ngo azobabakurira muri ya misozi kugira ngo agira gute aganye popularity mu gihe rero tutagira inshuti iturengera nitwe bwoko bwenyine mugani uriya mugabo hanze bwashimye Imana yuko bubonye ikiro cy'umunyu Mana turagushimiye yuko ubwoko bwacu bwabonye umunyu wo kurya umunyu nico kintu gihendutse mu isi ibyo kurya bindi bizabishira mu nzu umunyu ugasigara isukari zishira imboga zigashira ifigashira inzu bakagusohora mu nzu wabuze renti kwishura yari ku munyu buri munsi bazagusohora mu nzu umunyu ugasigara mu gikoni ibindi byose byarashize na nyiri inzu uzogenzura niyo wimukiye mu nzu nabimuka ntabazawimuka nta muntu uzawimuka n'umunyu uzugura undi kwiduka wageze yuje nawe inzu uzimukiramo iri yubamo nuyivamo uzasanga harasigayemo agasashe k'umunyu ibindi byose byarashize niki nitwe bwoko bwonyine buzabushima Imana ko bwabonye umunyu wo kurya muri kino kinyejana canone ariko ngira igisubizo kimwe twebwe bwoko bw'abatutsi muri Kongo igisubizo ni kimwe ijambo rya mbere nuguharanira gutsindisha ikibi iciza tuzagirire neza batugirira nabi kurenza uko tubigira turi oblige kubikora twebwe nubwo abandi bari oblige kutumara sinzi ko wanumvise nubwo abandi bari oblige kutumara nubwo abandi batsindiye isoko yo kutumara twebwe turi oblige kubakunda no kubagaragariza umutima wo kubabanira neza kakuri wabonye mu gipupu twirwaneho yiyunze n'ababembe ababembe baje kwaga twirwaneho bategera amaboko aribo bamaze inka zacu aribo badutemaguriye mu mazu kiriya ni kimwe mu byo duharanira kugira ngo tubane n'abandi bakongomani amahoro ikigira kabiri turi oblige kwirengera dufite amahitamo amwe atarayo gutsindwa kuri ya rugamba
tuzorutsindishe gukora neza, turutsindishe kurasa umwanzi. Utazumva ineza ko tubana ku neza, ngo duturane nk'abakundanye, ngo duturane nk'abakeneye kugera ku byo abandi bageraho, ngo duturane duharanira amajambere, tukwiye kuzabana nawe ku mututu. Uzakokinga wese tuzarase mbere yuko iwe atarakora muri Twiga. Twabonye ejo bundi ko bavuze ngo za drone ngo zarashe muri Mukoko, ziyazirasi wacu, ziyaziza kutumara, ngubwo wenda hari abi wacu bashobora kumenya ko abarundi bazamutse bakaja kubatega bataragera mu bagore n'abana. Indege zigiye nazo kuduturuka. Ico ngico kikwereka yuko turi ku isoko yo kumarwa. Ariko ndibategereze ngo murunda koking bamurasa imbunde ikiri ku rutuga kihetse. Ntawuzureka ngo umwanza aturikirago uzumurasirikirago ku mutwe igatumuka umwose. Kuko twe turi amadubu original, sivyo kwinginga, sivyo gusaba. Ejo bundi hari uwambwiye umwe ngo ariko ngo ibintu nguzuvuga ngo ntibizonkora, nzokorwaho kabiri. Sinakoze uko sinsanzwe nkozeho. Fandi makanika aravuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Enza nkubwira ngo habe nubwo novuga reno jambo rikabyara urupfu. Nirushake ruzobeho ariko nzosigira umurage abanyamurenge n'umututsi muri Kongo wo kutazopfukamira bayari. Turubwoko butazaburamye ibigirwa mana twebwe. Tituzatega amajosi. Tituzatega amajosi ngo bateme. Tuzirengera kugeza ku mutonyi wanyuma. Ntanu wanyuma uzobaho. Tuzirengera n'indi mitonyi igume mu mubiri. Iryo jewe ndarihinduye. Umutonyi wanyuma warabaye. Abasigaye imitonyi yacu itegerezwa kuguma mu mubiri tukirengera. Tibategereze yaduyi iturikirago bayirasirikirago ku mutwe gitumuka umwotsi. Drone izorasi kompana n'igika hasi usigaye wo muri twe arasikirago caduyi kikiri ku mutwe kitarika hasi. Niko bimeze. Kuko ibyo ndi tuzobisabira uburenganzira, tuzorwana kugezaho. Fandi yaravuze ngo hari umunsi ngo tuzotera tumeze nk'ibirura ngo camwe kamadobo na bado ndi turatera nk'ibirura. Hari igihe tuzotera tumeze nk'inyunda kurya izitora umwana w'inkoko, inkoko igasigara ikokoza. Tuzihwika tuzobaka, kandi uwo tuzobaka tazogaruka mu muhano. Uko nkubwiye n'ukuri kw'Imana mwana wa data. Tuzihwika nk'akagoma. Uzikagoma kugiza yihwika. Buri inyundi ijya ngo izija hejuru cyane. Kandi uko hejuru cyane ngo nikomeza kubona hasi. Iryo ryo jisho gidubu rero. Nakubwiye amagambo abiri uburyo iduburiza rikomeye. Rifite ubushobozi bwo kwica ibiri mu mazi. Ndetse kandi zo kuta. Rikarurarira. Ryagera imusozi by'imusozi gibso nivza kandi kuri yaryibise mu burangi ubumara burusha bwa misire buri idubu buri uzigituma idubu rusha misire ubumara uburangi misire yo ntizi ko ari indangi yarakozwe ntizitekereza iziturika gusa zikora ikabastinga igaturika ikica naho idubu iryo rirabizi ko ari ryo rizi ko iryo muri ryo rivibura ubudubu rizi ko ritunze ubudubu ikirura buriya muri co kiza kirehera kure cyane izindi nyamaswa n'inyamerwe. Turi inyamerwe twebwe turi amadubu y'inyamerwe. Birindi inyamaswa zikazi umunsi zizorakara zizambukiranya imipaka, kandi umuzambukiranya imipaka tuzoyambuka tumeze nk'akagoma iri mu kirere ikizotora gutya ukabona igishinze y'inzara kurya agaca kaza gatora umwana ko kawushigamo inzara ntugaruke tuzana ku muturaga agaca kawujana ingoko gasigara hasi. Yego umunsi kagoma zizihwika ziturutse mu marango mu misozi zikihwika gutya ico zizotora tikizogaruka muri quartier. Nabo nibo twebwe turi amadubu yibise mu burakare, kandi abizi twe turi misire turi amadubu azi uburangi bwacu butubisemo ico tuzihwika tugatora tikizosubira muri quartier. Murakoze cyane. Urakoze cyane rero Rwana muganiriye neza cyane kandi abumva barumvise ndetse niyo message. Tawe dusaba kubaho warubizi wa tawe dusaba kubaho. Nakubwiye ubushize diskuru ya president wa Kongo wavuze ngo le Banyamulenge sonde Kongole abari coje kinye twebwe ndi turaba Kongomani kubera ko president wa Kongo yabivuze. Turaba Kongomani tenatif kuko turi imvukire za Kongo. Tidusaba umutegetsi runaka kugira ngo abivuge kugira ngo tubashe kubabo.
turibo atarabivuga turi nabo yarabivuze ahubwo kubivuga kwe ni ugukomeza kogeza abadashaka ko tubabo tugasa naho tugiye no kugaragaza ko tutaribo tugasa naho tugiye kuba abakongomani munsi iwabivuze oyaye turi abakongomani tegere n'uzosubira kubivuga muri bo bazobireke gusa abagandi bamenye ko turi Kagoma zijujamye hejuru y'ibiti zicecetse umunsi tuziwika kandi zihazireba byose kuko twarahanitse turi hejuru Kagoma ije kubona kure izihanika ubu turi mu bicu hari izina tuza tureba gutya tugaceceka ariko ico tuzotora tikizosubira muri kariti tawe dusaba kubaho idubu ico rifashe kandi rirabizi n'ubumara bwacu n'uburangi bwaryo rirabizi ko ribugira muri ryo ico rifashe tikizandiriza rirekure zarihuza imihenga rikiceceke kikikunguza kugeza kivuye mu mubiri idubu rikagikurura rikagishira mu buvumo rikakirarira no cyo tuzotora tikizosubira muri quartier. Urakoze cyane rero tugana no ku musozo mu magambo makeya wabwira abanyamurenge igikenewe yego surtout wenda abari inyuma y'igihugu niki muri kino gikenewe ku bwoko bwacu mu bwoko bwacu hakenewe urukundo yego kuko turi mu gihe cy'ubukene bw'urukundo ntihagira uzosubira kumva ngo runaka nakagara runaka ni sakagara iryo jambo icompa ngo Imana dusenga idufashe turirenge usibye ko abanzi bacu benshi turenge iryo jambo cyangwa turenge iyo myumvire ituma haba iryo jambo nico mpaye nkubwira yakagara turenge ijambo ritubibamwe amacakubiri umwanzi arikoresha nk'inzira yo kugira ngo ntitubumwe kandi iyi ntarija kurya imbogo izi zikanga ikazitatanya iyi itatanyije imbogo iza yica imwe kayirira hano yarangiza igakurikirana ya yindi ikayicira handi kayirira handi ariko iyi imbogo zihagaze hamwe intarira zitinya niki ubwoko bwacu nitubasha kurenga urwego no kumenya umwanzi dufite no kumenya ibyo bampatse ibihugu bashaka kudukoreraho n'ibyo bashaka kudukoresha no kumenya ikirivize ku bwoko bwacu tukareba karengane twagiriwe n'imbaraga twamazwe tugatera intambwe yo kwiyubaka iyo umuntu atera intambwe yo kwiyubaka no mu rugo rwawe buri umugabo aza yirengagiza intege nke z'umugore we n'umugore akirengagiza intege nke z'umugabo we kugira ngo byitwe famiye nuko buri wese agira ibyo asiga akagira n'ibyo asingira buriya madame wawe agira intege nke n'uwanje agira intege nke nawe ugira intege nke kugira ngo mbane n'umugore wanje nuko ntera intambwe yo kurenga ico mugayaho kabona ko ari umunyembaraga buri gihe ico yananiwe kagisapotinga nje nkaba imbaraga aho we ananiwe kugira ngo urugo rukomeze kuba urugo rwiza ni ku bwoko bwacu bwakagombye kumera twese dukwiye guhindura mind y'urwango n'amacakubiri tugaharanira inyungu z'umunyamurenge tugaharanira kubaho ku munyamurenge tugaharanira ubwiza bw'umunyamurenge nimba mvuze umunyamurenge nuko warumbeje ku bwoko bwacu hirya yaho umututsi wese muri Kongo akwiye guharanira kubaho ku mututsi mu kurema izina umututsi cyarico tukarenga kuba umututsi gusa muri Kongo ubwoko duturanye cyane abampa mvuga ni Sud Kivu tukagera ku rwego rwo kuvuga ngo ese umunyamurenge n'umushi n'umubembe n'umunyindo bakwiye kwicarana muri ofisi imwe bakarema amajambere angana gute kugira ngo ejo hatazongera kuvuka imyumvire igayitse izotuma hafu umubembe hagafu umushi hagafu umunyamurenge hagafu umunyindo urwo rwego iyo resolution pacifique des conflits iyo reconciliation ingana gutyo dukeneye kugira ngo duharanira amajambere nk'ayabandi yoremwa gute dukwiye kuva mu by'ubwana Paulo yaranditse muri bibiri aravuga ngo umwana natekerezaga nk'umwana kiyumvira nk'umwana ngakora ibyo ariko ngo maze gukura navuye mu by'ubwana turi oblige dusabwa dufitiye abacu ideni ryo kuba responsable dufitiye abana bacu abana babashi abana bapfurera abana babembe abana b'abanyintu baba bavuka no kuri none ayo moko yose abafitiye ideni ryo kuba responsable tiwano Mr. Kintu ayo moko yose twese dufitiye abana twaye tubyara ideni
ryo kuba responsable. Kandi kuba responsable nuko bazosanga twaramaze kubateguriza inzira y'amajambere yo kubaho kuko andi moko y'isi abayeho. Niyo message mfite niyo kubwira ubwoko bwacu haba abanyamurenge dufitiye urubyaro tubyara ideni ryo kuba responsable. Haba amoko yande ducanye ibyanza basha abanyamoko oba bose ababemba banyindo duhurije hamwe dufitiye urubyaro rwacu ruharuvuka inyuma yacu ideni ryo kubabera responsable bakazasanga inzira y'amahoro twarayitegusha. Niyo message nari ifite. Urakoze cyane, reka tugushimira ndetse dushimire n'abari badukurikiye ababanye natwe. Mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bitandukanye ndetse kandi musangiza n'abandi bino biganiro. Nubona yiriki ikiganiro uyisharing uyihe mugenzi wawe nawe wabashe kumva iyi message, reka message nziza. Rero biganiro byacu nubundi nakagaruka ni episode. Murakoze Imana baho mugisha. Yego.